Denggek man gayem, doan niya't pagsasaadam, no siya sinot panagkunam, ag subsubra ag purpurang, di ka di politiko, benobotante akas kanyam, aside ganti eleksyon, sinongat at maadaan. Bakit ay adun botante, anang rugian ang dawat, sigarilyo ken arak, ken maipis pusok tingiwa, piman na kandidato, taok day takunanan to, tagayang manglimlimo saan met anak arehistro. Ilele kak titig-tig, naikan gara-garaw ti bulbulong, adua karkarin, adua gasgaston jakpay, amon ti pudpudnon, agdamagmag na nagkamkampanyan, nagibunbunong ti makmakan, isuday tanti pagkapwanan at umayan ni Manongwan. Ilele kakapudpudno, ti is-isem ti kandidato, amin pakidanggayan na, bareng lang no mga bakto. Denggem kailyan, ti inak maibalakad, di kay agdaw-dawat, aglalo no para tingiwat, tapno awan bales, politikon to ang mga bakla, taporma dati, kitamsan nga tay kwarta dat almana. Pod nula unay, da kay met a politiko, idulin nyo ta kwartayo, tano di masapasap, dakdakkel aparikot hiyo, at kay kaysa tayo, amang dalos ti gobyerno, laingan nyo't ag diskurso, di kay mamirdi ti padayo. Ilele kak titig-tig, naiken gara-garaw ti bulbulong, adua karkarin, adua gasgaston jakpay, amon ti pudpudnon, adamagmag na nagkamkampanyan, agibunbunong ti makmakan, isuday tanti pagkapwanan at umayan ni Manongwan. Ilele kakapudpudno, ti is-isem ti kandidato, amin pakidanggayan na, bareng lang no mga bakto. Ilele kak titig-tig, naiken gara-garaw ti bulbulong, adua karkarin, adua gasgaston jakpay, amon ti pudpudnon, adamagmag na nagkamkampanyan, agibunbunong ti makmakan, isuday tanti pagkapwanan at umayan ni Manongwan. Ilele kak titig-tig, naiken gara-garaw ti bulbulong, adua karkarin, adua gasgaston jakpay, amon ti pudpudnon, adamagmag na nagkamkampanyan, agibunbunong ti makmakan, isuday tanti pagkapwanan at umayan ni Manongwan. Isuday tanti pagkapwanan at umayan ni Manongwan. Ay po, talaga nga matlang magpaparaw. Naimbag nga nabiti amin karuba, para katigiti amin nga politiko, amin nga agbubutos kin amin nga ag-file ti kandidasi na into nabigat, dahito asa hiwing may.